Vidite, moj krst, ako se ne napaja Hristovim krstom, nije krst koji spasava. I on je težak. I gledamo da ga se oslobodimo. Vrlo često ropćući. Čim čovjek ropće pod onim opterećenjima koje Božji promisao dopušta, znači da se on ne napaja Hristovim krstom i da ga ne cijeni. Mnogo je važno da cijenimo Hristovu žrtvu u simbolu vjere koji nas obavezuje i filtrira vrlo detaljno našu vjeru da bismo mogli dalje, i to na dnevnom planu. To što sam ja juče bio dobar ne znači da sam i danas. Mogu da budem i danas, ali moram da to posvjedočim. Pa se tamo lijepo kaže, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao sa nebesa. Ej, radi mene sišao sa nebesa. On. Ko sam ja, Gospode? Razumijete? Onda koji je raspet za nas. Za nas, za mene. To treba da gane čovjeka. Zato govorimo o pripremama. Jer to sve treba da je već prošlo kroz nas. Da nas rani, da nas gane. I ako nas rani, da kažemo, tajna žrtvene ljubavi Hristove, njegovog krsta, raspeća, pazite, 3-dnevnog pogrebenja, to je ono što ćemo imati u Strasnoj sedmici, vrlo zgusnuto, ali na dnevnom planu se svega toga sjećamo. Liturgijska anamneza, to je sjećanje, to obavezno podrazumijeva. Nema liturgije bez sjećanja. Podsjetit ću vas, liturgijske anamneze sjećaju ove spasonosne zapovijesti, misleći se na uzmite, jedite i pijte, ovo je tijelo moje i krv moje, i svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, 3-dnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebes, sjedenja sa desne strane i drugog i slavnog dolaska. Onda idemo dalje, ka tajni, ka pričašću. Čovjek koji je oplemenjen tim sjećanjem, on lako nosi krst. Vrlo lako. Zato što snagu prima od Hristovog krsta. Lako mu je. Ako nema to napajanje, onda je krst težak. Može da dođe i do toga da bude nedostojan da ga nosi. I da Gospod obuče, pazite, jer krst je svetinje, stradanje, to je svetinje. Bol je blagoslov. Ako ga nećeš, Gospod će ga povući. A to je strašno. Tako da, to je jako bitno, ako se nadahnjujemo opet i opet, svakodnevno, da naše biće bude nekako vezano za Hrista, onda silom Duha Svetoga mi možemo to da nosimo. To nam na poseban način svjedoče sveti mučenici. Oni su, vidite, mogli da umiru za Gospoda ne samo jednom dnevno. Neki od njih su žalili to mogu samo jednom dnevno. Kolika je taj kapacitet ljubavi bio prema njemu. Mi sad govorimo, diveći se njima, daj Bože da zadobijemo i ljubav njihovu, pa da ponesemo ono što Gospod da. To može biti bolest naša ili neko od naše bližnje, ili uopšte neka težina koju Gospod svojim promislom dopusti na čovjeka, ali da to nosimo njega radi.